لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين قال قبل فاوى الإمام البخاري قال يفعل الأدب المفرد مفتوغ أمر من مهار كي من بدني قولون تكيدما أدي إكما قولون هري أدب تكا أدي قولون تكيدما كيدو باكما قولون تا يعادة كرم مهم كم بيان بكما باب تكي إغتم أمر من එමෙ ෆහුන් කියා ෆවානි බාබු ෂහනා හිත්තකුගා රුඩිවෙරිකම දෙකොළවෙරිකම් ෆුරාලෙමුන්ගේ නුබෑකම් බයන් කුරුම් මට්ටකා ඉමාම් අල් බුඛාරි ගෙන්නවා ෆවා බාබ හිතුගා රුඩිවෙරිකම දිමාවා අංකමුගා කන්තත්තකේ දිමාවීම රුඩිවෙරිකම් මොකදේ එහෙම් වියස්වස් එහිතුගා රුඩිවෙරිකම දෙකොළවෙරිකම් හිතුගා ඔතුමකි ඉස්ලාම් දිනුගා එක්කොතක බස් නිස්තකොන්න බාරවලා කමෙන්නු කන්තත්තකෙන් අදි දිමාවේ සිස්ටම් දිනේ දි ගෝවනි මාෆ්තුරුමා එක වණිකකන් හිත්තිරි කුරුමා හිසාෆ් කුරුමා එමෙගෙ හිතුගා රුඩිවෙරිකම අනකායා දෙතේ හසදවෙරිකම රුඩිවෙරිකම හිතුගා ෆුරාලි පාවා මිහුන්ගේ නොබෑකම් නොතේ එකමුගේ නොබෑකම් බයා කුරුමට්ටක ඉමාම් අල් බුඛාරි විභාගුගා दे हदीस आवरण बाणी कियाफा इकले फान के नवाफा मीडिया मजरी हुआ मैं तो आवरण में कियानी एक तेरे हाथरस्ते का तेरवाना या मिफतुका के नवाफा हदीस बस फलो मैं हदीस बस फलो रिवायत रब्बा फवनी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु इकले फान विदाल वनी قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم हदीस करे पिए इय्याकुम वज़न्न होशियार रक्कात रिवाशे ही कुरंत فإن الظن أكذب الحديث هي की एम्मे बड़तोगे यार ही कुरो मिस मी बाबू का इमाम अल बुखारी ගෙන්නවාෆා ගෙන හදීස් තකුගා ගෙන්නවාෆණි මීහුන්ගේ තෙරේ රොලිවෙරිකමා දෙකොළවෙරිකමා හසදවෙරිකමා හින්නොතනවස්වන්තක මිකන්තත්ත උෆේදුම මෙදුවෙරිවා සබබතා මේ සමපත අද්දාලාගෙන් මීහාගේ හිතුම් රොලිවෙරිකම් දෙකොළවෙරිකම් හසදවෙරිකම් දුවාරෙ මීහා කුම මීහකේ දුනිය කාන්තත්ත දීමාවන හැම එනාගේ හිතුම් මිකන්තත්ත දුරුකරවේතෝ බලජර මිකන්තත්තක රොලිවෙරිකම සබෝවෙරි කුරුමා කන්තත්තකුම් දුරුහිලිවේතෝ බලජ එමි හදීස් කසුලසම් බයා කුරබණි ඉයාකුම් වظන්න තිබාමිහුම් කුම් හීතක රකාතිල්ලාස් ही कुरुम तक अरे मैं ही कुफियस अदरंगलोस فإن الظن أكذب الحديث فهم كشورم कुम ही यकीम में बोड़ो दोगे कुम ही के मुर्दा के हमें की तो कुरान अल्लाह ताला वही कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए इमाम जिमिस्तकुन इज्तनिबु कसीरम मिन الظन गिना ही कुरन तकुन तेबा में दुर्वे करनाश गिना ही कुरन तकुन तेबा में दुर्वेगन्नाश इन बाद ظن इस्मुन फयामा कशवरम ही कुरंतक की इफाफे भाई ही कुरंतक की इफाफे के वला तजस्ससु एक कोने का जासूस मी मोले मस रुड़ी का मुफेद एक कोने का अधावतर मुफेद का वला यफ्तब बादुकुम बाद बेकाने बेका गीबा मुने नादाश एमा मुस्लिम आळुंगे अस्लकी एना देतेरे नकळ बिस्टो एना देतेरेगा रगळ बिस्टो मिसालक मीहको කමෙන් එනා කිබග වර්ධානකම බෙහෙලෙවෙනි එහෙම සාහුම්මගේ හිටපුග එන හදින්තර හිස්සාෆ් කරගෙන එනා රංගලෂේන එනා මිසාලකම් එනා ෆරාතුන් කමෙ ෆෙනුනේ එනා දෙත්තර විස්නානි ගෝස් කොෂන් උඩ රංගලෂේ විස්නා එනා මුසුර් දේ ගොතෂ විස්නා ඒ ෆහරක එනා විස්නුම්
ඒනාගේ මුස්ලිම් අඛාදතරේ ගෝස්කො මිසාලක විස්නීරු ඒනා හකීකතුගේ සකමින් එකතක නූමති කියනා ඒ විස්තුම්ගේ සෝම කොයන ෆාෆිරි කරපා නුබාහි කුර මුස්ලිම් වලා දෙතරේ කො එක මිසාලක ඒනා මේ කරාතුන් කමෙ ෆෙනුනි මේනා හිය විස්තුම් විස්නි ඒනා හිය විස්තුම් විස්නස් අස්තු ඒනා කිබාගේ කමෙන් නොතේ කමෙන් ඒනා කුරි එනොස ඒනා කන් එක ගෙල්ලු මෙන්නවා ෆාෆිරි යනවා ඒනා මුස්ලිම් අඛාදතරේ හොක විස්නීති කි adi ena kibain anemmiha kibain ege idi kolo fenonas ehmima kum hiya ki ei faafe ke hadis kame Quran ga Allah taala hi Quran bai hiya ki ek sabaki hi ena ge noba vijja ena qura faafe aslaki muslim na dete yar me ke hittan onnan chehni saaf koshe ibn kathir tafsir wa jannawa fa amit mu'min umar bin al-khattab ge basule kale fanidalwani لا تظن بكلمة خرجت من أخيك تباقي أخاك دلون كنا كلمة كادت رهين قراشه هيو كتم منه إنا بنا بهنو تنك فراتو فينا كمكم هيو كم منه ينا دترنو دكيش وأنت تجهد لها في الخير محلا أدي تباقي إنا كبين فينا كنت تتكم إنا احتمال الديش هيو احتمال فهرك كمهم بكتين فسألك هنا එදවික නොආකම කුරුම් වෙතරේ නවණික ෆෙරුනි මයිනා දෙතරේ කුරාෂේනා මිකම් මියම් විෆාරක මිවෙනි මිවෙනි කන්දත්තක උසුරු දේ ඒ තිමාගේ මුස්ලිම් අඛාය දෙතරේක අමල කුරන් ජෙහෙන ගොතකි therefore this qur'ani wala tanajashu tibami ebbe ko anebbe ka ನೀಲಂ ವ್ಯಫಾರಿಗ ನಜಶ್ ನುಕುರಾಶ್ ನಜಶ್ ಕೋಮಕಿ ei ನೀಲಮುಗ ನೀಲಂ කියමුන්ද ನೀಲමකි ei එච්චෙක්ගේ අගු ෆෂාෆා කොම්මියක සෙමිය බේනු ආගු කියානි එගොත බොඩුවමුන්ද එච්චෙ ನೀಲමුග අගු තිබෙපුණගේ ನೀಲම එකොච්ච ನೀಲමුග ගහන්නම් බේරනවා මිහා අගු කියොන්ගේ නුකුරාශ කීපෙන් දෙකොළ වෙරිකම් ෆෙදේක සම්දි මනා කරපා වලා තනජෂු තෙබාමින් එබ්බේ කොනෙබ්බේක ව්‍යෆාරි කුරායරු නීලමුගේ ව්‍යෆාරි කුරායරුගා ආගු නොකියාවේ ගන්නම් බෙන්නුවා මිහා ඒරන් එතිගේ ආගු මතිවාණ මීස්තපුන්ගේ තෙරේක දෙකොළ වෙරිකම් ෆෙදේ රොඩි වෙරිකම් ෆෙදේ වලා තහසදු හසද වෙරනවා ෂේක කොන හසද වෙරුම කී ඒ නීකි කිබාගවර නියමතේ ෆිලාදියු මන් උම්මීදු කොන් එනා එනි උමල්ලි බෙගත මන් එදුම් nuwata mihaka libefa oi masakkate korge hunare nuwata no veskomnes homme heoka saneka kibe filati wan e difaden tiba e dekam gawanama ei hasada ver ehna mes heo khattatta libuman emme meslo be qur'an ekam ena ge asaay nikan ni gulagane gen diumanula ei hasada ver kamella wala tabakharu tibam bekon rudina nash rudim hatir qur'an ඉස්තෙකොළ වෙරකම හසදෙරකම ෆෙතේකම ආවහර රුලියෝ කිරියා කන්තතගේ දිමාවයි රුලියෝ රුලියන්නාන තෝබීකම එහෙබෙගෙන් ඉස්ලාම් දිනුගා එක පණකක ගුළුම් හෙඬුමුගා වෙස් තින්දුවගේ මුහලතේ දෙප්පා එකමකස් නෆ්සු තර්වියත් කරවෙතෝ බලංගේනි රුලිනාන් බේකත වලා තබාගදු බේකන බේකරුලිනාස් වලා තනාෆසු තිබෑම බේකන බේක වාදන කුරා දුනියවේ කංකමුගා මීරි මොනේ දෙකොළ වෙරකම ෆෙතේකම මිසාලක එම් මජාල නොත එක් කහල මසක්කති කුරාබයි නොත ව්‍යෆාරි ඉෆතරි කුරාබයි මිසාල වාද වෙරකම කෙරේ අන්න අමියුගේ වාද වෙරකම මුසදේ මිම්බරක සබ බොතකු වාද වෙරකම එමිහුම් දෙකොළ වෙරකමක් ගෙන්දානේ එහෙම රසූල් හදිස් කරපුනි වාද නුකුරා දුනියවි කංකම එකමක ආඛිරතෝ කංකම වාද කරන ස්වර්ගයේ මතේ දරජතන් මොදන් අලකම් කරුංගා එකකප්පර ගිනමුට්ටි එකකප්පර අනගම ඉඛලාස් තරියගෙන් එකකප්පර අනගම අලකම්ගේ අන්තත්ත කුරියගෙන් ඔස්ගෙන් දියමට්ටක වාද කර මේ මස්සලේ නකමකෝ දුනිය විකංකමක වාද කරීම දෙකොළ වෙරකම් තද එහම හදීස් කරපණි වලා තනාෆෂු වලා තනාෆස් තිබාම ඉබ්බේ කණබ්බේක වාදන කුරාස් දුනිය විකංකම එකකප්පර ගිනම් අනගම මොදා එකකප්පර ගිනේ එකකප්පර අනගිනේ අනගම කොම්මසේ කම්ජේ ගින කුරා दुनियावी कंकं किना कुरुमगा दुनियावी कंतत्तो वादन कुराश एक सबब की को आखिर नतीजा की देखो वेर कम फे किताब में वरका तिमन नमेगे नते हितुगा पेस कम बुन्यस वाद वेर कम की हितुगा कुम्मेस वरगे देखो वेर कम मुफद्दाने शैतान आयति बडु कुरबंदा वला तनाफसु वला
tadabar ebbe kone ebbe ka furagas no desh inga maru jehunakas kurimatilu kuladana ka bunna manika kone ka dimaru ahada ka muslimum mima era nisafani kurimatilu kuladana ka munurima eka kone ka wala tadabar tibah ebbe kone ebbe ka furagas di hadash miya konna mi mehin hamaru jehe miya ka ma furagas di berita baimi ena hadash wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana azyababi Allah ge akhunta ke gotuga Allah ge alunta ke gotuga akhunta ke gotuga wash akhunta ke eppano eppa akhunta ke gotuga tebami wash mi bayan kuruna kantatta ki ei dekolveri kurwa ukhuvetter kam nagala kamake mikantattan hituga hunna mihum ei hifurifawa mihun dekolveri kamaroli verikam me mikantatta mi sababota mistakon medu ekavaneka ka detere ruliyanna mikantatta dupallash ema dimage nafsaki mistakonna isafu nafsaka wang ede miha kurun wara muhimu kantatta ke komati ena tarbiyatu wara muhimu kantatta ke mi hadis ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayapani mistakonna detere rangalam hi kurun kun hita kun durgatuma adi biafariya adi minumes kantatta kuga ekaku anekaka gendun dina megutun kantatta nukuruma adi hasadaveri numa ruli nauma vaada nukuruma dunimi kankamuga adi pe koneka furagastinuma mikantatta kun duru heliwash hadis ituru hadis basfule mibabuga imam al-bukhari ge nawafe mi hadis basfule wes riwaya ko rafa wani abu hurairah radhiyallahu anhu ekale gafan vidal wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabi تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس سورة के दूर को प्लवेने हो मधुआ गया बुरास्वती अब मैं रमज़ान में अडवान रमज़ान में हमलिन एक को अल्लाह सुब्हानहु व तआला स्वर्ग के दूर को बोलुवा नरक के दूर को बंद करवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला स्वर्ग के दूर को बोलुवा नरक के दूर द बंद करनी निस्तकुम मिकन नरक सलामत मसक के कुरबान हिपर दिनुमा स्वर्ग मन्नंगे देवी स्वर्ग के अमलत गिना कुरबान हिपर दिन मट्टना එම එල්මන විදාරවණි මේ හදීස් ඒක සාතුග මානහම ඒ ඔයික්කොතෂි ඔන්නා උළුවේනේ මොම්මේ හෝම දුවහෙග්ගයා කොම්මේ පුරාස්වති දුවහෙග්ගා ස්වර්ගයේ දොරකොළ තුෆ්තහු අබ්වාබල් ජන්නති යවමල් ඉස්නයිනි ව යවමල් ඛමීස් හෝම දුවහුගයා පුරාස්වති දුවහුගා ස්වර්ගයේ දොරකොළ තම් උළුවේනේ කොතම් ස්වර්ගයේ දොරකොළ තම් මේ උළුවේනි මිස්තකුම් ස්වර්ගයේ බදම ස්වර්ගයේ ගාමල්ත කින කුරම बार एळु में गतुम इमाम मुस्लिम के रिवायत का इसवणी तु'रबुल अअमालु फी कुल्ली यौमिन खमीस व इस्नैन मिस्तकुंगा अमलुता अल्लाह का हजरता हफ्ता के मिहु पूरा अमलुता लिवा फमलता कुफलेने हो मत हो गया बुरा से तो होगा मीगिंग एगेनी मिदे दुआ होगे माइक मिदे दुआ की माइक कुरफा फावा दे दुआ है एबे हदीस कुरानी तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इस्नैनि व यौमल खमीस फयुगफर लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैआ दुआ का कंटेंट ओ मैं अबरासती दुआ होगा ए दुआ होगा अमल ते मुफले दोस स्वर्ग के दर पर मुफले हुलवे दोस हफ्ता के दुआ होगा फयुगफर फाफत फुहेबने लिकुल्लि अब्दिन कुम में अलके फाफ अल्लाह फुस्सवाने ला युश्रिकु बिल्लाहि शैआ Allah ifesicka shariku ko fanwanama Allah ifesicka shariku ko fanwanama tawhid ke matiga huri mihe bejjiya midetu hoga Allah subhanahu wa ta'ala ina kurifa wa fa'ata fuswa de fani ke gechki tawhid ke matirka mi tawhid Allah ekkawant kuru mi fa fuswa ke me bodu sababu fa fuhebu ke me bodu sababu ay Allah ekkawant kuru em Allah hi qurba fani wa man yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah emi ka suwar ke haram qurba be wani Allah sharik ko femiha Allah subhanahu wa ta'ala huriha fa fuswa sharik kuru fa afiya sharik kuru fa Allah doha ka fuswa eme ke mitanga bes rasul sallallahu alaihi wasallam pani Allah subhanahu wa ta'ala fa fuswa ne ilaha shariku नुकुरा है तक अड़ा इल्ला रजुलुन कानत बैनहु शरीक को फेर फाफ मुस्तमा देवना इस्तिस्ना मिफाफ फुहे
استثناء كره بأميهم كتير دبنا ميهكي إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنا ඒනා ගේ අඛායා දෙමෙතුගා රුඩිවෙරි කමෙන් ඔන්න දෙමීහු ඒ දෙමීහුගේ ෆාෆය ප්‍රසයිත වහුගා නුෆුහෙවේනේ ෆයුකාලු බුනවේනේ අන්සිරු මනයික බේකරන ඉංගේනේ වහී කුර්බාන බතල් අන්සිරු හාදයිනි හත්තා යස්තලිහා මේ දෙමීහුගේ කන්තන් ඉහම් මඩ කොල්ලානේ ෆාෆුස්සම කන්තන් ඉහම් මඩ ජස්සාලානේ දෙමීහු සුල් හබා ඒ දෙමීහුගේ ඔයි දෙකොළ වෙරිකම් එක්කෝ fiලා daanden madiyasala he demihunge faafa fuhewunge kantat al-imam muslim ke riwayatuga sahih an-nawafa riwayatuga bilafzu infar takrar qurba fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam anziru hadaini hatta yastalih midemihunge kantan ha madiyasala le mege faafa sun kantan madiyasala le demihun islam wande demihun nasulha wande note demihunge demedu gona ruli verikam du kollanden emihunge faafa sun huttala මඩුගස්සාලාශ එහෙම මී දෙකොළ වෙරකම එකක අනෙකක අන්න රුලි වෙරකම කීමි එනා වර ඉන්සානා එනාගේ හයාතුක එනා වරන් අසර පුරවාකම ආසක ෆාෆුස්සුන එනාගේ ආඛිරතුක වරග්ගන කන්තත්තක තර්තිබු එපමණි එනාගේ උන දෙකොළ වෙරකම විස්තකොන්න ආමෙද විශාලක මී ප්‍රධානව නළු වෙරි එකම මීහුන් ආදතරේ දෙකොළ වෙරකමගා එනාගේ හිෆණි ෆ්‍රීෆා kina enaki faafa Allah fussawad kaaku faafa fuhebe beenuwan Allah subhanahu wa taala mistakonge meduga onnen jehe ekuverikam muhimmu wima adi mistakonge meduga dekolverikam ge sawu mufedene kantatta ge nubaka mattaka mistakonge kama baharwelu mattaka mikutak kantatta tartib kurabafne emihunge faafa fussawum binaa foti emihunge demeduga onna ekuverikam ge macca ehme megotan Allah subhanahu wa taala lafwa mi hadis takum bar walani adawat terikan du kol ma ka kwanika dekolo verikan du kol ma hisaf kurwangi muslima kwani muslimu akhaya e muslima kwani muslimu akhaya e ka ku ben nuwane mi ge faafu hebe emi hen faafe ki mi naraka mi hawadda kam ama ekani faafa ge sababu mi naraka me wan ena kore faafa e hama ekani sababu ki naraka pannachi ka ku ben nuwani faafa fuhewe ekama koe faafa fuhemu mahrum wege ma mihunge terege bahimene demiheke demeduga dekol verikam ufedi fawa mihaku e dekol verikam emihun adawat terikam dunu kollah ehmege mi hadis ka menani midedu hakimi waram maidetwas eme rasulullah sallallahu alaihi wasallam midedu garode sipa haftage anna emme ma dosto ge terege detwasmi ho maduha buraswati دوهك أديك يفعل الإمام البخاري بابك يترو حديث بس فلهم جنوا فهم حديث بس فلهم يجي كوريجا إهم بابكم إسماني إسفجوسفا بيفهم حديث الإمام البخاري بفتوكا تكرار كربوا في أبي حميا يكون صحيح البخاري بس فنانة كلفان لبابا صحيح البخاري بس بين حديث بس فلتا ونانا تكرار كفا eki baabu takoga e baabaka munasabwa bayin isfiyam e hadis basful takraru ko bis e baabaka gule gutun gennawa e wita gawas al imam al bukhari turo hadis basful gennawa ne nama ismifaro mi genna riwaye genna afani sahabi bekade ke basful ke gotuga mi basful mi kuri genna afani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis basful ke gotuga deko tabbas riwaye fabati vidalwani abu idris vidalwani kalefan adossevi me abu darda vidalwani ko ala uhaddithukum bima huwa khairun lakum min as-sadaqa was-siyam diman kalefan kaltebami hunna khabar mudabam vitoe sadaqa kurma roda hifma puren heu kamakun sadaqa kurma roda hifma puren heu kamakun denya fo vidalwani heu kamaki salahu dhatil bayn demihun ke demedo islah kurme mastajif demih ke demedo islah kurme illa wa innal bughdata hiya al-hadiq wa innal bughdata hiya al-hadiq tanashe ruli verikam ki ei miha bala kamike em puri ka hadis ga ismani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalifan maana mi kurapani ki tumbuli bala ichekun nuwata bo bala lesarakun bo bala wa emihunge deem beligen daane ruliverikam ke sabab ehma me ruliya ki mi emihunge deenuge nisbatuga
bala migin gule kurafak halech kurafatum bovespe tumbuliyespe le vistarigano ikkotte begin beri ruliya ki hama misal baba ichke ruliga sababum enak diimberi kan dan kuris puni gota bay mihum inake mashallah waran malugeri innama ruliberi kan mihum ge hitu gonna ekak maneka ka dete natija ka mani Allah subhanahu wa ta'ala mihum ge hittafum emihum ge hituga wa diimberi kan harfatakum gindawa mi hadis ka annani Rasulullah hadis kura kuri ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah ko kami hadis saudi kalefa hadis kura wadi timen kare khano vidalu ame bobala wa ke nune istashibala wa ke nune tiyo kalefa vidanna wani teambe digen dane wa ke ruliverikam ke sabab eka kodaka ka onna ruliverikam ke sabab adenge fahama mibabu nimwala pamam al-imam al-bukhari itur hadis basule genwa fawani mi hadis basule mes riwayat karba mi hadis basule riwayat karba fani ibn abbas ekale fan bidal nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurafiye thalathun man lam yakun fihi ghufira lahu ma siwahu liman yasha tinkame emi hikke gaga netiyam allah irada kurabba fina me mi hikke kuriha faafe fussawad banate mi hikke faafa allah subhanahu wa ta'ala fussawane mitami na tinkamaki ei miha halak kullani mitinka hama ikkala faafa fussawum mahrum kullani mitur tinkame mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinkame miha salam vijjiyam nota tinkame enage kibaga netiyam ghufira lahu ma siwahu liman yasha enage kibaga denhen hunna kufafatan Allah fuswana nadu kurafiwa man mata la yushriku billahi shay'a furtamakat Allah sharikun kulaha dumiyakum arwajjiya ena Allah subhanahu wa ta'ala kufafatan fuswa devana furtamakat shirku kuriga hadis ke bayan me gota shirka ki ei fafa fuhem ekko miha mana karne ka shirku sa demi hadis kurapani walam yakun sahiran yattabi'u as-sahara sihir werin tabawa sahir ki gotu kanwanya sihir weri kamaki shirka shaytan na gulum harika sihir weri ka nuwebene dekamen ena ko fuma dade furtama kamaki Allah ge fang ekko dogallan amal ko Allah ge fota qur'an amal ko dogallan devana kamaki shaytan na tabawa mi dekamaki mi ena dinu beru palla dekan hema ena ge sihur wargata baani mi dekan ena ge sihur gauri war e sabaki ki qur'an Allah taala sihur ge ayat bawale bir e kuri ga ayatu ga wahi kurapafani walamma ja'ahum rasulun min indillah mi kam fergen ai sulaiman ifanu ge kuri shaytan na gulege yahudi fergam ema Allah wahi kura walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma emihun karya emihun ge kuri ga wakan taddu qur'an rasulun ayma emihun ki kuri nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah wara fuiddamu emihun ge fahata Allah ge fangellali malika Allah fangellali wara kanahum la ya'lamun mudanna ichikatu ga emihun ge den Allah wahi kura wattabahu ma tatul shayatin ala mulki sulaiman den emihun shaytan nataba ima Allah ke fitu kafa shaytan nataba min sihur beriya kame mani efada mi hunge faafa Allah nufussawane timmana nubtaka timmana mihaka nota timmana kamaka hadis basulaga iswani algon minge mi baba golum kulba ay walam yahqid ala akhihi adi enage akhaya ekulu beri kame ruli beri kame de mihak faafa Allah fussawan mi timmihu faafa nu hen emmenge faafa Allah subhanahu wa ta'ala fussawan ema faafa fuhemu ruli beri kama hasad beri kama nika deterege me onna hin nutanamaskuruge kantaka ki miha faafu hemu madujessala faafa fussewum utwala matiga midya dekamaki mulinnya ki ekechaka enage faafu ekko filada ka shirku kurun sihur edu tivana me bayan kurun kamaki ei faafu fussewum utwala madujessala kamena matiga midya dekantaka evare
mihuri hadis basulage sannani ahlus sunnah wal jamaatuge muslimun qabul qura aqida shirku nu ko me faafa Allah subhanahu wa ta'ala fussamane enu faafata ka behegutum me gota mai saba hadis basulta kan dalil kurni faafata ke genu baakama ege faafa riware podu kan nu baakam kan toge nu baakam bayak eh rasulullah hadis qura wadi mitin kantam hore mitin kantam netijjiya me miheke faafa Allah fussamane mitin kantaka ki ena faafussamum madiyasala mutafafussamum mana qur'ane kamek adenge fo al-imam al-bukhari ituru baabe gennawani babu inna as-salama yajzi'u min as-salam salam kurum ede kolverikam nimmada kameke gotu gabe salam kurum fudigen de kolverikam nimmada kameke gotu gabe mikam bayan kurmattaka al-imam al-bukhari mifada babuta matiga medenne won huriha baben nimmawala famibani de kolverikama ekakone ekaka gulum khandal ma mikantattawge babuta nimmawala famani mi babu de kolverikam firwal mattaka kura kamege gotuga mibani salam kurum kam bayan kurum mi hadis asuluge beenuma mikama gulen innawa fa hadis asuluge ba kurwa fa bani Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalifan bidal wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani ko kalifan adwasbi me la yahillu li rajulin an yahjura mu'minan fawqa thalathati ayyam muslimakam mihakam huddabegen noe tindu hafre ginai enage muslimu akhaya mu'minu alaya gulum kandalagen hunna tindu hafre ginai huddabegen noe halalwegen noe فإذا مرت 3 أيام فليلتقي تندوس فايت بما ذكرون لنا بدل قراش النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد دبني دعوت دبني قولن تك كندارم تندوس بما أوسوي غناش أنا بدل قران أوسوي غناش माने कि अमली तो कम कुराश किसको तक वाउद हरे कुरान में एहने नो देखो तो नबी साहब को माने कम कुराश बदल कुराश हरे कुरान में इंशाअल्लाह निकमा निगने फी में नो एगो तक तिम्मत वस्वीमा वस्वे गन बदल कुरान फलयुसल्लिमहु अलैहि बदल को फैना सलाम कुराश बदल को फैना सलाम कुरान फइन रद्द अलैहि السلام فقد اشترك في الاجر den ena tibage salama raddu ko fikam gawanama salam barage fikam gawanama heyo hitum ajuruga demi hum shamil wecche ekamaku kuriga on kiya fa hadis takun egigan diyai ajuruge kotum iswame salam pun ka iswame hama bodwana ajuru nigen dalil nokore men hama ena mesena besekan qabul kurima anika salam balagati ma enayam ajuru Allah subhanahu wa ta'ala devvan demi hunas ekam iswamiha komme gotevyas enage ajuru bodwana wa in lam yurd alayhi ena raddun dif kam gawana salam balanu gen fikam gawana faqad bariya al muslimu min al hijra salam iswe goman amiha ena bariya wegemme ena wani bariya wegenne gulun kenoge noba ena wani bariya wegenne gulun kenoge nuba kam ekisa umuri faafaya ege faham mi tartib men ganna faafu so manawegen diuma adismi mi waidu ge basta gulun kenama gule gotum eso waidu ge basta kun ena salamu ki esa anika kuradunu dinas kuri gam me kiya fa hadis gonnani rasul sallallahu hadis korba fani na salam govima ena salam raddunu kofiya malaikim me kalum ena ge salama raddu deena adi raddunu de mi haruli verikam damahatta ambege uli verikam damahatta me raddunu di hunna mi hage ekama raddu deene shaytana ekama raddu deene ema mi guriha ame bayame fami wani ebbe kanabbe ge demedi gonna golunta warugata kurumattaka de koloverikam firuwal amihar suwalaki migota eka paneka ka mutanamaskan fedi fawami mi hadis ka rasulullah hadis korabani mi hadis ka rasulullah hadis korabani falyaltaqi
فليلقه أنا بدل كراش وفده سؤالك فون مسج كوكم فدينه نوتا غلاغن فدينه كون كمتو مرغلي ඒකේ රංගලවාණි කොමෙ ගොතේ වෙස් බද්දල කරෝ එරන් එනායනාගේ අතා ජෝඩ කො සලාම් කරවෙන් මෝනා මෝන දිමාවන් දෙකොළ වරක කො ෆිලාදම් ෆසේහවන් එවරන් නුවානම ගුලාන වෙන ගුලානිම වාහක දෙක්කිය එම ඉල්මර විදාලවණි දෙන් එවරන් දුර්ග වෙස්ති විදාන එම් බීමාදී කම හොඳ ගොත බද්දල කර හොඳ කො සදානේ මෙ ගුලා යස්සම මිමස්සන මිකම් හාසිල් කරගෙන එවරන් වෙස් නුවා මිහා මෙසේජ් කොක්ගෙම් වෙස් ama mikan hasil kureben mi hadis syarah kotte biar baik Syekh Bidaloni tibanna mi hadis mi ge baik hadis ta ni kuri majlis ge kima timanna khabar dine timanna ge khabar dine bay ahum emi hon ge bay rattehin wakutum message tak kurang fashabi emi hon ge hitta ga hori tan tanamaskan filum mi masratan kori kudi kandatan kori mi hunna is saaf kurwatta ka message kurama kutum fasha den Sheikh Bidalwani ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ke hadis wasfurta koge barakate adi mifada majlis takan hazir hunge barakate etimage gaga hunna timamenge kibaga hunna nota humme mihege kibaga sunnana kantattaka badattake ge lanjehe mi hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis rasulullah ke barakate namas barak kina far amarna bagata ki mifada majlis takuga ishinum burakam kappani kamako hagigatu ga mingem marab bodedi manfaatake amun menge duniyavi hayat sha ukhravi hayat qur'an emi hekke mi hon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis rasulullah ta de kale allah ilaha ge rasula ge wahaka dekeve majlis takuga baar warab bodedi asartan enage hayat qur'an එමි කුඩ කුඩ මිසාල හදිස් තක් කියා දෙනීම ඒ ගාන දොදරස් නිමුම් ගත එමි හුගේ හිටපු ගහරි තරවස්කම් ෆිල්මට්ටක මස්සලතන් හොරි කුදින්නා ගුණා හිස්සාෆ් කොටි යමි මිෆද මජලිස් තකුගේ ෆාදායි මිෆද ඉල්මුගේ ෆාදායි කිමි මිකන්ත තකුරුමා හිවර් ලිබේ නේදේ අඛලාක් තර නකල් කුරුමා මසක්කේ කුරුමා බාර් ලිබේ කමක මිකන්ත තබ්බෙගෙන් දාති adin al-imam al-bukhari ni babatan ni mawala wa fa itru babe mi isbediya bay kantattaka gulumhuri itru babe gennawa afani vidalwani babu at-tafriqatu bayna al-ahdath kuda ala kudin waki kollu bay kare abadu ekko kuda kudin nugen kulu manaki darin saaka gina darin lifati bi kudin befulum bes darin tan abadu ekkon nogen kulash kina nuwata kuda kudin abadu ekki nogen kulash kurige baba mi baba warabbodu gulun teken e bora imam al-bukhari babu genwa fama gotakiyus e khalifan figure verikan me boda babu menna angade ekkanta e sahih al-bukhari mi babu genwa fani dekulu verikam feduma hasada verikuma gulun keduma mi babu to ge faat genna smati kuda kudin apatu ekkum molana nudech kuda kudin ekkum apatu kuda kudin samasa biwa magine ge me ekkum molanyam halabali wa masha ema jehen kuda ko baki kota duru kolla ama ekan ede ema mitaga imam al-bukhari mitaga mi hadis rasul mata mi babu genna fani kuri ge babu taka gulwala dekol warika mufide kantatta ekko huttalaji kuda kudin ge tobiyatu ga honna kamen ei ekudinna ekko en umure ge mule kuda kudin ma ginawa ko ekudin ekko mule ko fenna nya marban menna fenna tole pasha ginar wanya eden ha kuda kudin honna ka එහෙම වකි කොල්ලාශ බත් මා කිනාවත එක්කම උනනු දේශ එයි කුදින්ගේ හිටකුගා බොඩුවම අනිගොත පප්පයි බයි මිහු ගාෆිලුවා ඉතමරත් තොලනස් දු කොල්ලා ෆේ කුදින් උලේ ගොත නු එකුදින් ගොතුක බොඩුවකින් අන්නේරෝ එන් අහකා
ena epane bafa dekudin evvarege dekudin boduwa manna iru eka koneka kam mehen tole mon boduwa manna iru boduwa iru sunnane dekole bay bappain bay member fain ghafil wa boduwegen tasarruf degen daru sikkala kutairu higage kantatten eba kiya mihum bodete muskuli wa aditere me kutairu skante kuri goi miharu sadame botte ema abadu ekko kengula nyam mi ahunge meduga ebbonebbe fami kudiyum feregen mes ekulu verika mufede kantatte kam gawati al imam al bukhari mi babuga mi asaru gennawa fevani hagigatuga avnu visnuga am waran hagigi wahage udakudin naki ei ekkon ehen ulen fashafiya waran mahassama sadewa bay waki kollette hena emi hun era hamegan ngale ahema mi babuga mi tarik tarbiyatu kurumuga waran muhimmu kamen ei ekudin boduwegen anna hiduga ekujjako ane kujjaka anen akha epada fa kudin hitta saaf wegen ma baygutu ekudin bodu korum ekujjako ane kujjaka adi hame ya ekko ruliverika ekonika kan onna botu ruliverika naanna botu ekantattakon durheli ve ekuveri baygutu ekudin bodu koreveto balamane ekujjako ane kujjaka lobi kura kudin takke gotuga mikama dalil ganna mattaka al imam al bukhari ganna fani ibn umar gari afa wa asare salim bin abdullah bidal wani ekale gefanu ge bappa ge riwa ko ekale fan bidal wani kana umar salim bin abdullah bidal wani an abihi ekale fan ge bappa bidal bi kana umar yaqul salim ge bappa ki abdullah umar ge fan ge darka umar ge fan darka kafa darka bidal wani bappa bidal bi umar ge fan bidal gay كان يقول لابنه كان يفعل بدرنا بدالوه إذا أصبحتم تبامي تقولين تن هدوم وجيا فابتدروا إكتانتا ولش ولا تجتمعوا في دار واحد إكتري متبج إنتنا كجماعة ولش إكتانتا ويكتين تقولين ما فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا ehene timan kada ufana birufulu gane baba vedana titikudi dekolo ver vedati magna ekkon ulanyam dekolo ver ankuda kodi samasa biham fasha aw yakuna bainakum sharmata tikudinge tikudinge meduga nubahakam higa fana tibirugane nubahakam higa fana ema ibn umar mita bidal fabtadahu ekitantana tash එනස් අරුණු විස්තර ජන මියද අරුණුගේ මුජ්තමා කි කොරික සහාබි බේ කලුගේ zamanuge මුජ්තමා තම නහිම් මහතක කි එහා අමාම් තනන්නු පොදින් මේ ගොත දෝකල්ලාෆිකම ගාවානම ඒ කුජු බේරු තනක මේ ගොස් වල දෝකල්ලාෆිකම ගාවානම මගගේ ගෙල්ලෙන් දෙව මකේ කෂිගේ මා කමෙ අරුණු මිකම් පුරන් ජෙහෙනි අරුණු ගේ ඒ zamaනක කෂිගේ මා ගොත මිසාලක එක් කුජු පප්පය එක්ක ගොස්දා අනෙක් කුජු පම්මය එක්ක නොත එහෙන් අඛාකා එක්ක නොත එනු කොම්ම සින්තිසාම කරවේ ගොතක මුහිමු කමකි ekudin ekolverika mufede wala tahafula eros du kollafa not samasa behegin darus du kollafa ekko batilmu ege no bad wakimki kollajju erege halatu uri gotaka me munasabu gotaka waki kollima dos kola ekkara uliverika hingada ekkara halaborika fila hingada එහෙම බෙගෙන් ඉබ්න උමර් ගිෆාන් විදාල වලි දරින්න ඒකි තන්තන දාශ එම මිගොතුන් ඒකි කුදින් ඒකි තන්තනගා එහෙන් ගෙන්ගුල දීමා ඒ කුදින් මෙදුගා ඒ ඔන්න හලබරිකම් උස් දෙකොළ වෙරිකම සමාසා විහෙවුන්ත ෆිලා දාන හදාන දෙක දාන වකි කොල්ලි මම හදිස් මෙහෙම විකලෆන් විදාල වල තජ්තමියු ෆී දාරින් වාහිදති එග්ගේක නොතිබෙච්ච හෙදුම් වීම එම්මෙන් එක්ක කුලෙන් එතනක නොරේච abad فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا يعني تما كلفان بيروغنيبا تبا تكودين ميدوغا دكول بركم فدي غولون تكدين دانتي أو يكون بينكم شر نوت لباكم تكودين تريغا هيغا فانتي أدم الإمام البخاري بباب غيتر باب جنواف وني إنمس دكول بركم حسد بركم ගුළුම් කෙඬම මිකන්තතක ගුළුම් පරි බාබත මිහා හිසාබුන් නෙමොනි
تنجي فو يتر باب جنوني من أشار على أخيه وإن لم يستشر إناك أخاي مشورة دينم إنا مشورة نيدن كم بعدس ميكم مهم كما مايكم بيان كرو مغتم ميكا مي حديث مي باب جنوا فني ميكا أنني عام حديث كا مي دينو کے قواعد بيان كرو باب حديث آگس بڑے کو رسول الله حديث کرا باب فني الدين النصيحة دين کی نصيحة کے نصيحة يدنس نهدنس لفا نهيس اهيس مسلم أخايا هيو كتتك مشورة دينو نهيس إنا نهيس إكم بيان بمنتقى الإمام البخاري بتاعنا مي أثر جنا فني ابن عجلان بدارني أن وهب بن كيسان أخبره وهب بن كيسان كيف خبر دبي وهب وي عبد الله بن عمر بدر لي كيف بدارني أن ابن عمر رأى راعيا ابن عمر فني وداعته بكره يهبامه وغنم راعيا وغنم في مكان قبيح إنا بكره يهبامه قولنا بكره في bakari yengulen ekashigama tanaka furma lobatanike bakari chi muihappangi gula ekashigama bimege nota tanike none farige vedane etange hori gasta kun kafiya bakar taka gello limon nota numes kommes kamen higu rangal tanike none ehiduga waraa makan amsalu min adi ibn umar ero telefanange bayge mi bakar tak gengula vedane furma rangal molotane faqala ehiduga telefan vidannawani waihaka ya ra'i bakar huya pamiha kalian hadaku mi bahaki mi inzal dinu me gotun matana sehet dinu gotun mus arabin be ko mulai bahay bidalwani waihaka ya ra'i hawfilha bi badar qurashi bakar ta bitan badar qurashi fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa hamak shurti ban telefa rasulullah hadis ko mani ko mado sadi me kullu ra'in mas'ul an ra'iyati komme bakari huya pamiha ki मतलब को मैं बेलहेड मिलते रहे कि ना बे बेलहेड तो मां हवाले फा बे का सुवार कर वेने भी है सुवार कर वेने भी के मामिता शाहिद की बुखारी الامام البخاري حديث के नवाफनी मशवरा नहीं है एना के मुस्लिम अखाया रंगल वैतकम इरशाद दे मशवरा दिन मुगे मुहिम कमा मायकम बयान कुरान अदि हमें को मितन मी असर मावन में है कि दे मशवरा दे इनका एकमा दलील में एकम गावाना दलील जिक्र को बयान करूंगे मुहिम कम बस एमा मिहार निये के किबागा हत तक एना कि मैं फिर नोते एना कुरंगल नि मसक्कते एना कम के आना बे कम ने को बे मी हो वोस को कम कुरम दारस अरे नाने दे एना कम का अनुवात एना कम नो अने मिहा कम बि मद गणावले එහෙන මිස්තාම් දේ බාරවලනි අනේ මිහා රංගල එනා කුරා කන්ත රංගල නෝනියා ඉනා මෂ්වරා දේශනා කරා එනා ඉදුනස් නේදුනස් එමා ඒකමගේ මායික මෂ්වරා එහියස් නේහියස් ආදි මෂ්වරා කුරම නේහියස් වස් හේව කන්තත් ගානිකා මෂ්වරා දිනුගේ මායික මි හදීස් වස්ලුගා මොත මි අසරුගා බයන් ප්‍රබ්බාෆා අවුන් මෙගේ මි मजलिस में साहब कुरकुल्लानी इंशाअल्लाह देख बाकी बात वस्तकुगा कुरियन भरी हदीस तका कुरियन भरी बाब तकियान हिसाब कुरकुल्ला सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू